I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas, kao što vidite, danas ćemo igrati Counter Strike Global Offensive. Malo ću igrati ove 1v1 arene i hvala vam na podršci koju mi pružate. I mi se vidimo u nekom sljedećem klipu i pustit ću muziku u toku klipa i uživajte. Pozdrav!